neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko bakunzi ba channel yacu ya Nzuri Market, mudahwema kuyikurikirana umunsi ku wundi mureba imari nziza tugenda tubagezaho buri munsi. Tuneho kongera kubifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire wa 2022. Tubazaniye inzu nziza iciriritse yo kugura, shaka amafaranga make cyane kandi yinjiza amafaranga, iri hano mu mujyi wa Kigali hagati ahazwi nko ku Muhima. Mukomeze rero mukande subscribe, mukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe aho bari hirya no hino babashe kujya bibonera imitungo tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Iyi nzu rero tutabatindiye, yinjiramo imodoka, iri ku muhanda kandi iri hafi ya kaburimbo cyane. Nuvuga ngo ni igipangu kirimo inzu enye. Igipangu kirimo inzu enye, 3 z'ibyumba 2 na salo n'indi imwe nini y'ibyumba 3 na salo. Iki gipangu kandi kibasha kwinjiza amafaranga 200,000, ndetse ashobora kwiyongera kubera yuko murabibona yuko kitameze neza, hari amasuku kibura. Uramutse uhakoze ukahashyira isuku, ugashyiramo amaparafo, inzu nta parafo zirimo, ugatera amarangi, byagukundira ugashyiramo n'amakaro, byagukundira ugashyiramo n'amatoilette mu nzu, zishobora kwinjiza amafaranga menshi yagera no mu 400,000. Ariko ubu ngubu havamo amafaranga 200,000 yose zimeze gutyo, nta kintu ukozeho, nta kivuguruyeho. Nuvuga ngo harimo inzu ebyiri zikodeshwa 50,050, hakabamo niyo nini ikodeshwa 70,000 yose hamwe akaba 170,000, hakabamo n'indi ntoya ikodeshwa 30,000, ibyo yose akabaye 200,000. Ngo murahabona yuko ni hafi ya Nyabugogo, ni hafi yo mu mujyi, ni hagati na hagati, ku buryo udashobora kubura abapangayi bahakodesha. Ubona ko ari igipangu cyiza rwose kibasha kwinjiramo imodoka. Ni karibu rero muze mwigurira iki gipangu amafaranga make cyane, kuko kirashaka miliyoni 15 zonyine kandi ziri negociable, zishobora no kugabanuka. Mwaduhamagara kuri ya nimero yacu mumenyereye 0788886797 cyangwa se 0782360123. Ushobora no kudusanga ku Muhima aho dukorera muri feruje zo kuri Yamaha, mu nzu ya etaje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House muri etaje yayo ya nyuma. Si ibyo gusa kandi mwadusura ku zindi mbuga zacu, Twitter, Instagram, Facebook page, hose twitwa Nzuri Market. Mwana dusanga kuri website yacu www.nzuri.rw. Ni karibu cyane, tubahaye ikaze kandi tubararikira gukomeza kutugana, mukaduha imitungo yanyu tukayishakira abakiriya, baba bayigura n'abayikodesha, ari nako tubamanagingira, ari nako tubakorera plan z'amazu tukanabubakira. Ni karibu rwose iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze.